Ha? Kami akong bumili. Sira na yata yung zipper mo. Hindi. Pinursa ko na yan. No, balik mo tapos ano yun. Sumubra ka mo. Sumobra. Hindi, palabasin mo na muna. Tapos tago mo sa zipper, ayusin na lang. No, diba? $200. 200 ba? Kadalibmanan man. Gurano? 20? Oh. 20. 10.